مكية 11 آية نزل بعد القريش ni suratul qarati makanga do qur'ana suran kemeni kelana do bisamana do jiginina ayan tan kele kelama bisabani woron harafu kemeni biduru ani segi bismillahir rahmanir rahim القارعة kongoli gela القارعة munde kongoli gela e وما أدراك munde la dunya القارعة ya ako kongoli gela femballe kongoli gela de ko kongoli gela fembado de e ba don mi e kongoli gela e ba don nam يوم domi يكون الناس abige don de la domi na rama domige الفراش komi viri viri nu المبثوث nu yerege yergelendo وتكون الجبال kulubige كالعين komi shimbugu gosile المنفوس na yerekele do وأما من amma momi ثقلت موازينه no gami nyuma miju giriyara فهو o tigila mogo في عيشة abe balola راضية min jele do وأما من ho ni yoro la ne nyuma minge o bibla balance nyuma kono na giriyara kisira alaka nga nyuma miju giriya al kharid do beno ale sera ka patron mano e khalifa e ako nga patron elle zuzia ne démissionnaire nyabla e ko yabla muna ako mo ya don ko jirden kene de kadne mo semeno la kaba o kele don nana kana jirden kene dinema o nana kana jirden kene di nga ci démission ma ko adima ne dum ba don ni ma démissionné awa o bena laban ko ke la dai ako ngele nga jirden kene mina nya ngele nga don ka fo minu mina kiri sini ulu de nana kana di ngo démission nga sagama amma magala nya sagama nya dam ya fam ngo benata aduguje una ne kiri tigelila nyendi sukunge chogo mi nana jirden di man nya sagi ndu sukumi to kan soso ko jaay do ni ma bla doro be makosa aya nam وأما من amma momi خفت موازينه no go nyuma miju mfigara فأمه oba هاوية we hawiyatu de وما أدراك munde la dunya ما هي minyi hawiyatu نار tasmadon حامية aga kala abu hirata ko subi to ko ñogon fo ni fami fatura na dara qabr dona u be ñogon don u be bo ñogon kalama o nga men ni min dara jahannama u ti bo o kalama abi ku kono ko bi ñana mal harsa o ni suure nana sa o be ñin ngale ko la karsa dum e go le karsa te jena de ay ko te jena de ko fatura nenye subhanallah kiba suru tala na kata aba feno aba hawiyatu de alakan ki soma Allahu akbar wa la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamdu